Apay nga tananan? Talong aldawon asan asimsimbrek ni Mariel. Ha? Ne, apay ngay. Diya ka mo? Adon ti kwisis anamis na. Kasta ka de. Apay ngay ngatan. Sapay tunggal agabsent day jay. Siyak akanayon ti pagdamagan ti profesor na. Ala, bayam. Numasabat ko ni Manang Minda. Saludsudag. Wen man na. Tapno amok ti isungsungbat ko. Salud-suden dak. Aldawan anak ko. Apayawan klase mita. Papa, agkakapsuta. Apay ngay. Ay na, manon nga aldawa kasta ka anak ko. Nasaysaya at siguro numapantayon iti ospital. Tapno maamuan no anya day tamarikreknam. Saanan, mama? Kabalak pa'y mat. Di kay matanagan. Sumra ka kinton bigat. Ay saan anak ko? Saan mo apilitan no di mo pa'y kabalan? Alala kay, ingka paandaran ng jaylukan, mapantayo iti ospital. Anya ti kayat asawan daytoy, Mariel. Mama. Impagarup ko lakit din. Agagangay laas sakit day tamarikreknam. Ngam nagbidtot gayam. Pakawanan na. Apay adi mo imbagbaga kada kami. Nga dagayam kayan ayat mo. Ha? Mabutangak ngamin kada kayo. Anya? Kayat mo asawan? Podno ti indanon ni Jordan kada kami? Mama. Sumungbat ka! Saan amasong batan day ta panagsangit mo? Ti saludsod ko?